dutsinda muri Yesu. Je ndi umukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanje izino mwisi nabihinyuye sigaye nifuza ibyo ijuru. Je ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu azaribayo tanamiruho abaho bose baguwe neza. Oh, hallelujah! Hallelujah! Kuba muri ubwo buruhukiro bakiranutse icyo bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Nakindi nyuma tumaze gukiranuka no kwicarana na Yesu no kubana na Yesu igihe imyaka n'imyaka no kubana nawe igihe kidafite umupaka ni mirere na mirere tukabana na Yesu muri ubwo buruhukiro amaze akaduheza ubugingo buhoraho tukazabona na bene data. Dawidi yaravuze ngo aba babanjije bapfuye ngumwana amaze gupfa arabango ndabizi neza kuko uwatubanjirije batazagaruka ahubwo twebwe abariho nitwe tuze jewe mwami nitwe tuzabanza kubasanganira bari mukire. Bwana asifiwe. Data bihanganishije ni muremere mukomere. Ndagushimiye muvyeyi, ndagushimiye nshuti yanje ko wihanganye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Imana yaguhaye uwo mutima nk'abambere ko amaze kubivuga. Imana ikugwizirize, Imana ikongerere kandi kumara kugahinda. Bene data turabizi ko uyu mubiri aha mwisi nakanya gatoya ni mu gitondo gusa bugiye guca tugiye kuba mu butatu tugiye gushika muri Kanani. Imana duheze umugisha kandi tuganze. Amen.